Hrvatske snage su posjedovale 3 aviona MiG-21 preko prebega pilota, oficira JNA hrvatske nacionalnosti 1991. i 1992. godine. Jedan od ovih aviona uništen je prilikom izvođenja borbenih dejstava, a preostala 2 greškom od sopstvenih snaga. Svi preostali jugoslovenski avioni MiG-21 su posle 1992. godine dislocirani na aerodrome u Srbiji i Crnoj Gori, a tokom NATO agresije je uništeno 30 primeraka, uglavnom na zemlji. U bivšoj Jugoslaviji avioni MiG-21 bazirali su na aerodromima Pula, Željava kod Bihaća, Slatina kod Prištine i Batajnica. Danas avioni tipa MiG-21 u više verzija nalaze se u sastavu 204. avijacijske baze na aerodromu Batajnica. Đorđe, bio si danas u 204. avijacijskoj bazi. Kako ti se čini sve ovo? Pa stvarno, bilo je prelepo, vremena se poslužila, avioni su neprestano leteli, bilo je sjajno. Ti inače pratiš vazduhoplovstvo? Da, redovno idem na razne aeromitinge, kad god puštaju na aerodrom, tu sam i ja. Kaži mi, šta ti se danas najviše svidelo od ovoga što si vidio? Pa pre svega najviše mi se svidelo i migovi. Poletanja, sletanja, ta buka aviona, stvarno bilo je fantastično. Šta kaže adrenalin? Previsok je bio. Kaži mi, ti inače razmišljaš da ti ovo bude životna profesija? Pa da, želeo bih kad završim srednju da upišem vojnu akademiju, da postanem pilot vojni. To mi je san još od malena, da osetim i ja taj adrenalin u avionu, a ne samo sa zemlje. Ministar odbrane Republike Srbije Dragan Šutanovac boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini.
U utorak ministra Šutanovca primio je kineski ministar odbrane general Liang Guangli. Nakon razgovora dvojice ministara, predstavnici ministarstava potpisali su ugovor koji predviđa da kineska armija pokloni informatičku opremu vojsci Srbije u vrednosti od 500.000 evra. Pre posete Ministarstvu odbrane, Šutanovac je obišao aviobazu 24. vazduhoplovne divizije u Tianjinu, gde je za goste iz Srbije priređen letački program. Delegacija Ministarstva odbrane Srbije je među prvim stranim delegacijama koji su prikazane letačke i manevarske sposobnosti višenamenskog kineskog mlaznog aviona J-10, koji je pre nekoliko godina uveden u naoružanje. Drugog dana posete u sredu 18. avgusta Šutanovca je primio predsednik Svekineskog narodnog kongresa Wu Bangu.